Ibi byiza nshuti bakunzi bateho Barasa Network. Ni mukore subscribe, like ndetse muna sharing. Kuki Donald Trump naye ndaza kugira icyo mbivugaho. Kuki Donald Trump akomeje gutangaza ko igisirikare cya Irani nta mbaraga gifite? Ese nibyo? Ndagira ngo wimbwire bwana yishakiye uko ubibona mu busesenguzi bwawe. Donald Trump bakunze kumushinja hejo yarabyivugiye mu biganiro n'abanyamakuru ngo nta kintu bafite, ngo barakubiswe, ngo nta gisirikare, ngo ntabagira abarwana mu mazi, ngo nta ngabo zirwana mu kirere bafite, ngo byose byarashize, ng'imbunda zabo zihanura indege ntazo, abayobozi barapfuye. Abivuga ku munsi w'ejo. Wowe mbwira igituma Donald Trump arimo gutagaza. Bakunze kumushinja gukoresha amafaranga menshi mu ntambara. Kugeza ubwo bamubariye mu miliyari, igihe bigeze ku Congress yo muri Amerika bari yigeze kumubarira agera mu miliyari y'amadolari yakoresheje mu bijyanye n'intambara. Iki gihe banashyiragamo amafaranga amwe namwe yashoye mu ntambara hagati ya Ukraine n'Uburusiya, na cyane ko Amerika igeze mu ntambara ya muri Iran, ivuye mu nubwo itaravamo burundu, ivuye mu ntambara gushyira imbaraga mu ntambara hagati y'Uburusiya na Ukraine. Icyo gihe urabizi neza ko yakunze gushinja bimwe mu bihugu by'i Burayi kutamufasha, ndetse na NATO muri rusange, bavuga ngo Amerika yirwana yonyine. None abanyamerika ubwabo bakamushinja kuba yarafashe igisirikare akagishoramo amafaranga menshi atandukanye kugira ngo akomeze kurwana izo ntambara. Bagera ubwo bafa nk'abamufatiye icyo twakwita embargo cyangwa se ibihano runaka byo kugira ngo bareke gukomeza gutuma bashora amafaranga menshi mu gisirikare, babona ko Trump ari gusa nkaho ari twavuga ko ari kwaya, ibyo byita kwaya mu Kinyarwanda, gusesagura. Icyo rero cyaba kimwe. Icya kabiri, yaba ari na strategic cyangwa se buryo bwo kusa nkaho ayobya marari mu rugamba barimo kurwana rwo kugira ngo abantu bamere nkaho birara, batekereze ngo Amerika ngo byarangiye, ngo batangiye gucika intege, batangiye gusubiranamo. Nyamara ari uburyo bwo kugira ngo akunde ahindura intekerezo cyangwa se atume abo bari guhangana ku rugamba bagira ibindi bitekerezo byo kuvuga ngo Amerika ishobora kuba yatangiye kuba yacika intege, kuko ubwabo bari kubyivugira. Ibyo bikaba ari strategy bakoresha cyangwa se uburyo bakoresha kugira ngo bagaragaze ko batangiye gucika intege. Nyamara Trump nawe ubwo ari gutangiye kugaragaza mu yindi mvugo, iri kugenda igaragaza asa nkaho none ari gutegeka ngo ngewe ubwanjye ngiye gufunga umuhora wa Hormuz, haranyuramo amato nshaka tuyasoresha uko dushaka, mu gihe zangabo nazo zihariye zo muri Iran nazo zavuze bati ibyo bintu ntabwo bishoboka. Aya masezerano izi ntambara yo muri Iran ishingiye ku bucuruzi. Amerika urabizi neza ko ahantu hose hari ikintu cy'inyungu ibishaka kuhakontorora. Ni igihe cyari gishize cyo kugaragaza ko umuhora wa Hormuz, ubundi intambara ya Iran, umuhora wa Hormuz ntekereza ko abantu benshi batari bawuzi. Ubwo ni buri kumenyekana, bari kumenya ngo ubundi isoko ya petroli mu burasirazuba bwo hagati yari iri hehe. Kandi Iran nicyo gihugu gikomeye hariya, twavuga ko ariko cyo gikomeye cyasaga nkaho kiri gukontorora iriya nzira amato acamo, ibicuruzwa byose binyura hariya babikontorora, babyishyuza. Bavuga bati kubera iki? Kuki twe dufite ibirindiro byinshi bitandukanye, urabona Bahrain yegereye hariya, Oman yegereye hariya, Kuwait yegereye hariya, za Jordania, za Qatar, za Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, zose ziri hariya, kandi Amerika ibifitemo ibirindiro. Kuki dufite hari ahantu tuhafite ibirindiro byinshi bitandukanye, kuki tutanakontorora ngo tugenge uriya muhora bityo tuwusoreshe, hanyuma Iran nayo tujye tuyigenera ibyishaka? Kuko Iran iyo irebye hari ku muhora wa Hormuz niyo ifite igice kinini kurenza ahandi. Bivuze ngo ni nayo ishobora kuba yakontorora ahantu hanini kurusha ikindi gihugu icyo ari cyo cyose. Niyo ifite hanini cyane, kuko bakubwira ko ahanini ni Iran hakontorora. Hari n'ahandi ku ruhande rwa Oman. Gusa icyo yego uri kumbaza, birashoboka ko Amerika ishobora kuvuga ko yatakaje amafaranga menshi, ikaba itagishaka gushora cyane mu gisirikare kugira ngo barebe ko baca intege mu bijyanye n'intambara, bityo bagira ibyo bagarura. Cyangwa se akaba ari imwe mu buryo
ari gukoresha mu rwego rwo kugira ngo abo bari hanganye nabo bagire izindi ntekerezo. Okay. Urebye rero Perezida Donald Trump akomeje gutangaza ko igisirikare cya Iran nta mbaraga gifite, agamije kwereka abanyamerika, urumva, n'isi yose muri rusange, karusha cyane ubushobozi Iran mu rwego rw'igisirikare. Ikindi agamije ni uguca intege abayobozi ba Iran no gutera ishyaka abaturage ba Amerika n'abanyamahanga bashyigikiye Amerika, ko Amerika ari igihangange. Ibi bishingiye ku bijyanye n'uko Amerika yumva irusha ubushobozi Iran mu bijyanye n'ubukungu n'ikoranabuhanga, ndetse ikaba inarusha Iran, urumva, mu bintu bitandukanye. Dukoze isesengura ryimbitse wenda nko ku gisirikare cya Iran, mu nyandiko zitandukanye z'abasesenguzi, urumva, b'ibigo mpuzamahanga byiga ku mutekano nka Global Firepower, urumva, bagaragaza ko igisirikare cya Iran kuvuga ko nta mbaraga gifite ari ukubeshya. Iran ngo ifite umwanya wa 16 ku isi mu bihugu bifite ingabo zikomeye n'igisirikare gikomeye, kubera ko bafite ingabo zishobora kujya ku rugamba 600,000, urumva, bari ready, bahora biteguye, n'abandi basaga 200,000 bashobora guhamagarwa mu gihe cy'intambara byakomeye. Ubwo bose hamwe babariye hamwe ni abasirikare 800,000. Ikindi, Iran ifite ingabo zidasanzwe, abangaba bita IRGC. Ni umutwe w'ingabo wihariye uyoborwa n'abayobozi bakuru b'igihugu, uzwiho ubukana ndetse unagenzura ibitwaro bya rutura na za misile bya Iran. Ikindi kigaragaza ko Iran nayo ifite igisirikare gikomeye, ifite imbaraga, ifite ikoranabuhanga rya drones na misile. Iran yihariye mu gukora izi ndege zitagira abapilote, ikagira za drone zamaze gukora, zamaze kurwana, zizwi, zakoze izina mu ntambara ya Ukraine n'Uburusiya, zitwa Shehad. Iran kandi ifite ibisasu bya misile bishobora guterwa kure, hari n'ibishobora kugera ngo ku mugabane w'Uburayi. Iran buri ifite misile yarasa ku mugabane w'Uburayi ahantu ahariho hose. Wumvise ibintu yubatse. Noneho abantu bakibaza, ese koko ntabwo Iran igisirikare cyayo gifite imbaraga nkuko Trump akunda? Igisirikare cya Iran gifite imbaraga zikomeye zishobora guteza kaga mu karere kose ka Middle East, ni ukuvuga mu burasirazuba bwo hagati, no ku isi muri rusange, cyane cyane mu bijyanye n'intambara zo mu muhora wa Hormuz. Icyakora bakongeraho ngo icyakora ubigereranyije n'ubushobozi bw'igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, usanga hari icyuho kinini hamwe na hamwe. Ubukungu bwo kubaka igisirikare, ingengo y'imari ya Amerika, ingengo y'imari budget Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishora mu gisirikare ni nini cyane, irenga inshuro zisaga 10. Iyo igisirikare cya Iran gishora mu ntambara. Ikindi, Amerika irusha Iran cyane indege z'intambara zikora ku rwego rwo hejuru, ibyo bise mu cyongereza advanced fighter jets. Amerika ikagira ibyogajuru by'ubutasi, ikagira n'ubwirinzi bwo mu kirere ndetse n'ubwirinzi bwo mu mazi, mu nyanja. Noneho abantu bakongera bakibaza ati, impamvu nyamukuru Trump avuga biriya bintu ni iyihe? Impamvu nyamukuru zituma Donald Trump akomeza kuvuga gutya, avuga ko Iran nta mbaraga ifite, zishingiye ku mpamvu za politiki ndetse n'ingamba za gisirikare. Icyambere, uburyo bwo gukora intambara ni uburyo bwa politiki bwa Trump bukoreshwa mu guca intege uruhande rurwanya Amerika. Ibi bikaba bigaragaza ko mu bijyanye na politiki zimwe asa n'uwatsinzwe Trump, urumva, mbere y'uko uru rugamba rurangira, ndetse n'abashyigikiye Iran bakagaragaza ko Trump abikora ku nyungu za politiki, ashaka gukurura abanyamerika ngo bakomeze bamugirire icyizere. Hakaba n'ikindi kivugwa, kuyobya uburari, wabivuzeho.
Trump asa n'uyobya uburari ku ngaruka z'intambara nk'uko bikunze kugaragara mu makuru mpuzamahanga, ndetse hari n'isesengura ryagiye rikorwa n'ibigo by'abanyamerika basesengura mu bya politiki, bavuga ko intambara itangizwa na Amerika muri Irani yabatwaye akayabo kandi ikagira n'ingaruka ku mitungo ndetse n'ubukungu bw'isi. Kuvuga ko Irani nta mbaraga ifite ni inzira yo kwizeza abaturage ba Amerika ko igikorwa cyabo cy'intambara kizagenda neza kandi kigakorwa mu buryo bwihuse. Muri rusange ni ibyo ngibyo ubusesenguzi bigaragaza uburyo bwihuse bwo nta burimo. Trump avuga ko Irani nta mbaraga ifite. Uburyo bwihuse yavuga we ni imvugo za politiki za Trump. Twavugaga mu kanya utangiza intambara ntuzi igihe uzayirangiza, ntago uzi uburyo irangira, n'uwayitangije usanga atari wirangiza cyane. Nibyo twavugaga. Urumva Amerika irahomba na Irani irahomba, bose barahomba. Nta nubwo ari noneho ongeraho na biriya bihugu. Qatar irahomba. Turebye muri biriya bihugu byose byo mu kigobe bivugwa ko ngo buriya biri munsi y'umutaka wa Amerika, birinzwe na Amerika, nabyo birahomba. Yaba ari Bahrain, yaba ari Qatar, yaba ari Jordani, yaba ari ibihugu byunze by'Abarabu, yaba ari Arabia Saudite, yaba ari za Oman. Urumva biriya bihugu yaba ari Kuwait nabyo buriya byarahombye. Impamvu ubona leta zunze ubumwe za Amerika zirimo kurwana no gufungura umuyoboro wa Hormuz no gufungirana amato ya Irani, buriya ngo Irani ifite inganda zitunganya ibikomoka kuri peteroli zikora amasaha 24 kuri 24. Iyo zifunze ibigega byo kubikamo peteroli birashira, hanyuma byashira bagatangira kubika muri bya bindi byashaje babikagamo. Urumva ni strategy, iriya ni strategy nyine. None se abantu barwana niba baziranye kugira ngo umunyamerika ashyira ingufu hariya no kurwanya Irani ntishobore kugera ku byambu byayo, nibyo byose irabizi. Mbere yo kurwana n'umuntu urabanza ukamenya amakuru, ukamenya ahantu akomeye n'ahantu yoroshye. Urumva Donald Trump w'ikintu arimo kuvuga aravuga ati tugomba kubarasa. Urumva Donald Trump muri no minsi arimo gukoresha amagambo akomeye cyane. Urumva nk'ubu ngubu icyo yavugaga ngo Mojtaba Khamenei nta ngufu agifite. Ati ubu ngubu 90% z'imbaraga ze twarazirangije. Urumva Donald Trump yabitangaje ku munsi w'ejo ari mu kiganiro n'abanyamakuru ku wa mbere, ubwo yavuga ko umuyobozi w'ikirenga wa Iran Mojtaba Khamenei ngo ni nkaho bamukuyeho nta mbaraga afite. Ati ibitero by'abanyamerika kuri Iran byarabashegeshe. Fox News yo yavuze ko Trump yaravuze ati Khamenei yavuyeho, ati ari Khamenei yavuyeho, ati umuhungu we arahari ariko nawe ni nkaho nta butegetsi afite. Ati 90% nta bushobozi afite. Ati nta gisirikare cy'ingabo zirwanira mu mazi bafite, nta ngabo zirwanira mu kirere bafite. Ati byose byarashize, imbunda zabo zihanura indege twarazirashe, abayobozi bose twarabishe, abayobozi twarabishe. Niko yasubiragamo Donald Trump abivuga, arimo kwikomanga mu gatuza. Ibi rero tukivuga kuri ibyo, umuhora wa Hormuz ari Trump nani wakivuga bya bindi uzi ko mu minsi yavugaga ngo bombe atomique, nuclear bombe na biriya n'ibiki byose ko Iran itazigera ito. Ubu noneho ikimushishikaje no kugenzura umuhora. Ibyo bombe yabivuyemo urimo kwivugira iby'umuhora wa Hormuz. Impamvu ashaka umuhora wa Hormuz ni iki? Bya biganiro byacu twagiye tuvuga cyane ishake. Uriya muntu arashaka kugenzura peteroli y'isi, ibikomoka kuri peteroli y'isi. Uzi ikigo cya Persia cyangwa cy'abaperse cyo Oman ndetse n'inyanja ya Arabia. Noneho ikorwaho n'igihugu cyitwa Iraq, Kuwait, Bahrain, Qatar, Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, Arabia Saudite, Oman, Iran na Pakistan. Biriya bihugu byose bikize kuri peteroli. Ni nkaho twavuga ko ari iryo zingiro ry'ibikomoka kuri peteroli. Bibavuze ngo ahantu hakomoka 20% bya peteroli ikoreshwa ku isi muri rusange. Ahantu habari hakomeye cyane. Hakomeye kandi noneho manzo byumve, ubu ngo baravuga ko amato agera ku 6,000. Ibihumbi 6 yabuze uko agenda kubera uriya muhora wa Hormuz. Barawufungura bakongera bakawufunga, buri gihugu kirashaka kuwugenzura. Irani ni ifite ahantu hanini, bura Oman nayo ifite ahantu hayo ariko niho hatoya. Kandi noneho aho Irani henshi ifite yagize gute? Irani ahantu ifite
yahateze za mine. Hari za mine zo mu mazi Irani yashyizemo, hari ibice bimwe na bimwe ugomba kugenda ushaka kugenda bisanzwe utwaye ubwato zikaguturikana. Ibi rero nibyo birimo gutera akaga. Nimukore subscribe, like ndetse munasharing.